Parliament North Rahim Daud na amenerete baraba kuga bakothurania saini cha kumwebere gitene akiuga ntubobo butekinyanira Rahim aruga yeje ni siasa cha murengo jwa DCP akiuga mubango jutongeretwe ni umura wagerete kari 2014 kumwebere gitene ende aremo na nandi na abangite kuromba gitege gishigo kiu na kiama kia DCP Rahim ugite na aritirete akariba ngugi ora kubatere na baraba kubanga kumwebere gitene ibathugania kairi runtutengo gembotho Boniface Mongera na Chionkoroke to kerania na ukurukira mutambo jo tsapari o mende uroko ne shughuli ya kuberegitini lembiri turotero no dhimenti mubunge Rahim Daud nande na tijanire tiende kithirerere akiwaji matujatiura kana kimero yekiotho ivingo gishodheri. Watu wangu wacha niwaambie wasikue na uoga. Hiyo mambo ni kitu kidogo. So wale wanatafuta ni baada ya nimesema DCP ndio wenye kufanya maneno ya uharibifu na hiyo yote. Na mimi sisemi DCP ni makosa. Hapana, mimi nimesema hawa ndio walikuwa wametafuta watu. Ndakithiria ko bira mubunge Rahim Daud gitini naryo rya mbere tu wakiri kyogora mugambi aronani aka mubunge Rahim na remingo ishesho ki mubunge iro kuleta maendeleo tiro no dhimenti ni nyankoro gikwithira ikuru kimiswande iria ete kubatara antu bano dhimenti. Wanasema kwamba niliimpeach Gachagua. Mimi siku impeach nikiwa peke yangu, aliimpeachiwa na National Assembly mzima na Senate, na pia koti haijasema kwamba hiyo impeachment ilikuwa iko na makosa. So hiyo ground ya pili pia inaenda. Wakisema ya tatu kwamba mabarabara sijatetea ama mabarabara hazijafanywa, kile ningetaka kuwauliza ni sasa kama pesa haziko, nchi haina pesa, hakuna vile mimi ninaweza kufanya hiyo barabara itengenezwe. Watho bwanthegurwa Kenya nabu rungurwa gishushike kana dimona inya ikiathurite bobwega mubunge onde thirwa kebirwa gitine na njere gichonkore gikene jari recording ni tubote badire kuthira wikarika tembete kuthira miaka ire kanyene kawe na inyankoro kiti badire kuthira wikarika mokerejo mwicho akenya betete kirithuro binene. Watu yoyote wale wanaweka sign wajue wanaweka sign ndio wafurahishe mtu moja, lakini hiyo signature ndio watapewa pesa. Wale wanapeleka huko mahali inapelekwa ndio wapatiwe pesa mingi, ndio waambiwe walifanya kazi. So ukiwa utasign hiyo uitishe pesa yako, usiwachilie signature peke ya bure bure. Shauri hakuna mahali inaenda. Hata 2014 wakili Kiogora Mugambi ule anatafuta kura ya Nodhimenti saa hii alijaribu the same thing in 2014. So hii ni guns for hire. Kireo ntubo kumenya nabu kethirwa wakiri Kiogora Mugambi enaroko bira Rahim Daud gitine no mwanka ethirwa kiandike tubirwa kwanda ethirwa kebira gitine na ethirwa kinenkania kirinkia ma ABC babatera kuthira betegera bakora ndabi norito na bethirwa bi norito bakethirwa mushokiria kairi no akethirwa kiambiria shughuli ya uthurania saini ndirotero no dhimenti ara simple majority kana ngi bwaringi ukura kiretu nekyo batera kutho bwithingatirwa na chianganira kethirwa shokire nkiameje kaire batera kutho betegera bakona barabara saini tethirwa ntu bauma kana ethirwa ntu borongo beja kona saini cha umwe batera kutho baitumire kire speaker bunge nene na kumwera mubunge akwithira kebeberwa. The Honorable Abdul Daud mnaku ibuboga kumenya atiri bunge nene ukurukira kamiti eyo ya Constitution Implementation Oversight Committee itethirwa ikurukia regulations chio ntubo kwabira mubunge gitine ontuburia ntatumba kwithirwa kia kabari bobwe bwakenda bwako bwekinyanira thegurwa Kenya mwankira nandi itethirwa ikiona mubunge kinyo mwethiri twagitito gitine na njire recording nke report Rantoshero TV Njuma kumaje kengine ngine kineke msho Nairobi mbita Boniface Mongera.